Hindi na yun. Doon? Oh, man? Ano yung kopi, man? Ay, kopi, man? Ay, yung kopi. Oo, Eric, siap. Kapurawan din tayo. Paninyokan, kurang enak. Oh. Enak, tinyokan. Anot. Oh, anot. Oh, tiis. Oh, ayam mo ng sepatu rin Kamarin mo yung sikari mo rin. Sepatu mo ya. Ito kayak kene sepatu. Siapan aja nih. Terbalas kedua. Biasanya so kayak hangat. Tutung benar ini berarti. Sudah sana tak? Meja namun sakit aja. Kurang kopi deh, kurang kopi kalah. Jadi itu beres lah. Tinggal bersihan enggak? Ya. Nonton TV, hai iklan itu kan tadi itu. Bosan tuh. Ya HP film lah, Tiis nih gitu, sudah panas. Oh iya? Lalu sudah tiis tadi. Orang yang panas tadi. Aduh. Tadi lagi nya. Tiis dia ya kurang itu. Ayo, di mana?